ሰላምታ ይድረስ ለሁሉ ለተሳሰሩ በቃሉ ሚያገናኛቸው ቀጠሮ እነሆ ደርሷል ቀን ቆጥሮ ለእኛ መዋደድ ፍርድ ነው ጠርቶ እንዲያኖረን ጀሊሉ ከመሃል መርጦን ከሁሉ በዛች ቀን ዲለን የታሉ አንድ ለን የታሉ 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 በእዝነቱ እኛን ያቀና የተስፋ ቃሉ ነውና በመዋደዱ የጸና እሱ ሰው ድኗል ከፊትና እንዴት ያስቀናል ድባቡ ሲዋቡ በዛች ቀን ዲለን የታሉ 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 ረዥም ነውና መንገዱ ያኔ ፀሐይዋ ስትቀርበን ላባችን ሞልቶ ሲያጠምቀን የፍርሃት ማዕበል ሲንጠን ያአላህ ባክህ አድነን በሙሐባ ላይ አኑረን እኛን እርስ በርስ አዋደን ሌሎች በንዳድ ሲገሉ ከመሃል በለን የታሉ 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 ረዥም ነውና መንገዱ አያቱሁ ተርዊ ልመዳ ወصፋቱሁ ነብዑ ልሁዳ نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن كم يهتدي الخيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن أذهب أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا
ጀዛኩሙላህ ኸይር። የታሉ ስለ አንድነት ስለ መዋደድ ስለ አቅርብ ይወርዳል።